Roshini rwa muthenya wa Jumatatu barabara iria cierekeire thingiraini munini wa Iregi kaunti-ini ya Kisumu cigitwo rungu rwa urangeri munene wa maabitha a borithi. Gugikia arorongani makambiriria kumira na kuhinga barabara gatagati ga tauni ya Kisumu goko magiakia miaki undu uria utumite biashara nyingi cikare iri hinge. Tauni-ini ya Migori ona kuonjoria aingi matina hingura biashara ciao hihi ni guoya wa kuhofanirio thogothogo-ini cia rorongani thengia wao kuga megutwarithia mihango ino na njira ya thayu. Tunaomba maaskari please mtuwie radhi tufanye maandamano yetu na amani, kwa sababu sisi kiongozi wetu ni Raila Amolo Odinga na ametuambia kwamba tufanye maandamano na tuko tayari kufanya maandamano. Kile hatutaki ni kwamba tusiharibu kitu ya mtu yoyote, kuingia kwenye duka la mtu, kuvunja kila kitu ya mtu, hiyo ndio hatutaki, na kuwasha moto barabarani. Maisha ni gumu kwetu. Uchumi ni gumu, hata kuna Kenya tunaweza fanya, hata Kenya tunaweza pika hakuna. Lazima tuende maandamano tutafute right yetu. Maabitha a borithi magacĩrithĩtie ũgitĩri na njĩra nene gũkũ making'etherana na ciĩko oro ciothe ingĩthararia mĩhang'o ta cia kũhinga barabara. Tauni-ini ya Kitale ni kuonekete nditimurano gatagati ka maabitha a borithi na arorongani aria maumirite barabara-ini cia tauni-ini ino na makahurwo na ndogo ya guita maithori. Tauni-ini ya Homa Bay maundu monekete guthie na mbere oro wega gutari na dalili oro ciothe cia mururungano, andu magithie na mbere na biashara ciao o ta mutugo. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.